sobela ra lo tšhala botlhanong la le kgone go taba ya ka le mankoko baby nna ntumelele ke tsenelele fase Venda Njelele mo e leng gore o ke yang go mo hwetša ke Mmeatšhetša ao Mrs M Motlhebanna ngwetša ko Venda e re ke motamiša ba bantši ba mmitša Trigger Selala. Trigger Selala dumele. Dumela se se mankoko. O kae mosadi? Ao nna ke gona molato se nke re o bone. Nna ke thabela go ba le wena tle. E re ke no botša batho gore ba ska tlhaelwa ke wena le manano a mangwe ba ke timele go dikgokaganywa ka moka tša leago go YouTube ya Thobela FM Thobela FM yaka mo e leng gore le go subscribe o ka subscribe o ipsine ka manano ka moka bjale a re kwetša Trigger Selala gore ke ba le gore Trigger Selala ke mang tle bana o tswa kae. Trigger Selala ke ngwana e leng gore o goletse lefaseng la Sekhukhune ko Nnebo. Go na le motsenyana ko le ba re ke Masimong Phaka ke goletse mo. Ke nna ngwana wa Nancy le Simon Hunadi le Malope ke rata tipitsa jwalo mara ka unfortunately ka pati moa ka hasa leo ka lefaseng la ka mo ya ga go robala ka khutso Ndlovukazi ya Sendlini moa ka bathong le rato la ka le tla jula le extendegile mo go yana e bile le ka se fele jwale Trigger Selala ka ona mogo a go letseng fase la Masimong Phaka ke ngwane le gore o ke first born ya Hunadi le Malope and then ke latela ke bana ba i5 ka mo morago. Okay. Disciplines tsa ka ke di5 ka mo morago ngwane le gore go letse ka kerekeng ngwane le gore na opela church choir mankoko ngwana kgomo ngwana tsebang modimo ai a re na pereko gore ka baka la gore Trigger Selala kwa mathomo ka ga e šala ke bana ba bahlano ka morago Hunadi a re go motliša lefaseng le Malope re a tseba gore go goleng re gola ka malapeng go fapafapana ba bangwe gona bjela ba tshepe gore mankoko go tša rekiša mafela dimengu gore a kgone go patela school fees a kgone go ja wena o gotše bjang mankoko wa tseba gore keng ke kwa o nthatša pele ebile ga o bolela ka ntšheo situation e bohloko e bileng gona bophelong ba ka e bileng ka setsogeng ke e lebetse go feteng ga mme wa ka mo lefaseng la ka keno ka nnete wa tseba gore mosi a ke bolele gore bontate ke batho ba bete ne ke nyaka gore le nkwešiše gabotse a ke bolele gore ke batho ba bete but then go ba le mo e leng gore ga o le ngwanyana o pala go na le mabaka mangwe a go fitlhelang o pala ke go bolela le motho wa ntate so ile a costa gore nna ke le Trigger Selala ke thome ke rekiše ditamati gore ke re disentinyana tseo ke kgone go thuša bana ba ko gešo le nna ke ithuše cause ba ba nlatelang ka morago re na le mošemane mo i1 the rest ke banenyana so banenyana ba na le mabakanyana a itseng ba nyaka eng so bo go le difficult gore re go ntate wa rena re kgopela tšhelete ya gore re reke diphetso ile a bona gore e ka nnete be re kwa re je dihlong le gore re ithushe go reka bodijo le gore nka re man Trigger o mogolo ka molapeng and then o tlamele o tše maikarabelo a dilo tše dingwe le tše dingwe and then o bontšhe le bana ba geno lerato gore re avoid dilo tše dintšhi tša go ya re kgalela tša go utswa metseng ya batho ba bontšhe lerato ka rala sekotlele mankoko ne ka rekisa ditamati batho ba modimo a zanga ba tšea ka mokgomone ba di reka mankoko ditamati tša ka ne ke tša le sekotlele se tletse mara ga ke boya mo se empty ke boya le tšhelete nabile re dirang re reka bo borotho re reka bo disebo re a ja go ba monate bophelo bo tswela pele ka nnete go na le batho bantši ba e leng gore a ba tshepe gore o fetile mo ka baka la gore ba bangwe re go tše re na le mabitso ba tseba gore koko ke ola ba o tlo lata phasela ore koko ke ola ba o tseba gore a ka mo ba kolotiše di-ae tšaka ba kolotiše ditamati tšaka batho ba bang ka nnete go ntšo tša ba tla tseba gore Trigger Selala ke Trigger Selala ka baka la gore a kgonne go ema a ba mosadi morago ga go feta ga motswadi wa gage wa mosadi gore aowa e re bana ba gešo ba se ka bola ke tlala napile morago go rekiša merogo yeo ditamati tšeo go a diragalang ka wena mankoko baby wa tseba gore ka moka ga re dutse kwa magaeng kwa re fela re gauteng ke mo dilo di diragalang gauteng ke mo mohlolo mo wa di-opportunity tse dintšhi di leng gona le nna ke ile ka ba o meiwane wa bona ke reng gauteng go na le gauta mohlolo mang ka tshwara gauta ke mang a tsebang ga ona so nna ka tla ka gauteng mankoko baby ga ke fihla ka gauteng ka dula le mangwane wa ka na na le stand se segolo still sa market wa bona kore kwa gae nna re batho ba di-business nna dula ko tlegong kwa a na le stand se segolo sa market like mankoko le nna ke re e re ha tsamaya a ya market a ilo stock na e re ke o bula kwa business ke mo thuse ke rekisa bo di-veg ke rekisa bo eng ke mo thusa like up until nna ke ba le matla ke kgone ke bula saka mo Driehoek mo Jimisini mo gaufi le college engwe EWC ka bula ke rekisetsa bana ba sekolo di-fruit ding eng so up until ke tlo kopana le ba Meriri production ba itla
ga ba fitlha ba re trigger mane wena o na le ntho nngwe wena there is something mo go wena ka re how e nna ke sa e bone nna ke tsebe gore ke eng something seo ba mpotsa ba re man trigger hae how about re tshepele go wena re go ise studio re yo recorda go wena ka ra wa banna ye ke mehlolo nna gape nna ke tseba go opela kerekeng o ile bone go opela ka kerekeng ga nkere bona le ge ba go kwele kae ba Meriri production tlhebana ba nkwele kerekeng mango go bebe nna ne ke rata opela nna ne ke rata opela ba nkwele kerekeng go opela ba ra man go na le something man mo go motho na pile ba re hai re go ise studio re go try ka pina e one nyana fela ka ra ga gona le ka bothata ka ya ga ke fitla kwa bankenya studio trika ga tse bo studio ke eng trika ga tse bo rena studio o thoma ka wa dira eng mara just because ntho ngwe le ngwe ga o e dira o dumela le gore modimo o gona o tlo gona ka yema ka moraga ga mike ka mo bampeleng ka gona ka mo rumunyaneng ye bampeleng ka gona businyana ye nngwe nyane nyana bangwa le tibile ke thoma le o di bona mankoko ke a o botsa wena ka yema mola ka re nna ke tswane le bona ke tswane le bona ba re man ra e recorda pina e ba re lentse le re nyakang shile ba re pina e ra e recorda wena ra go tea a re ai ka nnete ba e recorda ya ba title track ya album ya ka ya mathomo thomo wow lefase la thomo tseba gore go na le Trika Selala ka album ya ke tshwane le bona ga botsebotse go bore ke tshwane le bona o bonya ka go tshwana le mang batho ba phelang maphelo a ileng gore ga ana bohlaki bola bo dirileng gore Trigger a rekishe merogo go ba bo bolela kang be ke nyaka go swana le bo Shadrack Meshach le bo Abednego bahlankana ba modimo bana ba berekela modimo be ke nyaka go swana le bona gobane ke be ke fila gore nna ke kgethegile ka nnete ke fila gore nka ba o one wa ka berekela modimo bana ba modimo ba kgona go bona tsela e botse through nna a Trigger wa ga Selala bo leng re utlogile gae a feletša e tla magweng re no fela re batho ba ya magweng e batla Gauteng province wa tlhakana bjang le lesogana la go tswa Venda mankoko ka baka la gore mminong o tsene re sa tlo no tsenelela ka baka la gore nna re tseba Trigger e fela re nyaka go tseba tse dintse re sa di tsebeng ka Trigger Venda wa fitlha jwa batho ba modimo mankoko Trika o kopane le lesogana tsoko gona mo Gauteng lesogana tsoko mane la go tšwa kwa Venda kwa la re bona ngwana ke bona number mo go wena okay le nna ga wa zaka ka jika ka ra Venda ebile ba re go na le di-avocado nna ko phela botse kwa a ke tlo sokola le di-mango kwa nna ko phela botse a nna ka itopa yes ya mfitlisha mo mankoko ke mo mamotla and then ebile ke a leboga support e amfang yona mogae lerato le amfang lona mogae thego ye ntšhie ke e hlokang like nna le yena re understandana o ka re ntate modimo nna re bopile gore o tlo nyala ke o gore le understandane one supporta mane mango one supporta wa tsare ke andira Mrs M andira gore ke bengwetsi ya bavenda na se ndifi mia cheza bo mia cheza ndifi mia cheza ndifi Mrs M Mrs Bumiriri gore ka mogobile o bolelang le mela bogadi ba gago wa netefatsa gore o ipsina ka ba makoti ba ko Venda jo o tseba ka mogo batho ba ko Venda ba ntshwereng botse ka gona mankoko le nna I don't feel sometimes gore ke tswa Limpopo ke ska re Limpopo because ke Limpopo ka ofela ne I don't feel gore ke tswa Sekhukhune ke Mopedi ke feel gore ke Movenda ke go mongwe wa bona like ebile batho ba mbotsisa a ke sa khona mankoko nna ke sa khona Sepedi mtloloma kere a bona o bolela Sevenda o ka ba re o santse le tsene nna o tseba nka no bolela le wena mo ka kenya Sevenda a ke khone cause ke sitse ke gore le rato mane le ndirile gore ke nape ke la ntšhentšha ka ba Movenda wa tseba ke a tseba gore ge ke lebelela ka molangele nka no mmona monna wa gagwe ke lebelela ka la go ja nka no mmona le gona ge ke lebelela Twi nka no mmona ka baka la gore mo re bonang Trigger Selala re bona Mr M a re lebelele ka baka la gore lenyalo le lengwe le le lengwe le ba le ditlhotlho tša lona wena o tsene lenyalong bjalo ka basadi ba bangwe le ba bangwe go tsene ka lenyalong o no duma le go rapela gore modimo mpe thorwana le ge e ka ba etee gore ke bonagale gore le nna ke mosadi wa tsena ka gare ga lenyalo wa khunama wa rapela wa re ke nyaka ngwana ya ba le gore ga se nako re botse leto le o le sepetseng ka gare ga lenyalo o hloka le thoro e leng gore le kgono re a tseba gore ona le yona ebile o ikgantšha ka yone o tseba mankoko ko go botsene
taba pele ke ratang go e bolela no gore ke leboga modimo bo brave bo amfileng bona ba gore ke motshepe ke mo tsebe gore ka nnete wa phela o gona ebile seemo saka a ka se change le sa gago a ka se change gobane ke modimo a tshepagalang ke modimo wa matla ohle bona ha se ke ditshele a apare shoti o re rata ka go fela ebile o tlo raraba one by one and a gone a tlo mošiang a hlaole nna ke tsene ka gara lenyalo le monnaka I'm sure ke dutse dilemo tse dintšhi go fitlhela mengwage 15 years ke sena le ngwana mankoko ke sena le ngwana like batho ne ba bolela gore ba bolela dipolelo ba bolela wa tseba gore most of time ebile ga o sena le ngwana maybe ke re o tlhagelelanyana ka koloinyana ba re a sa gage ke koloi je a ke re ngwana ena sa gage ke go chepa mo ngwana yena ba botsapa o tla tlola jwang ditšhile cause a ke re ha tlotse a gona ngwana mo tlotsang ditšhile ne go le bohloko mo go nna mankoko ne ke lla pelo ya ka e ne le bohloko ne ke kwa bohloko like no lo bohloko even no I still feel that pain ye ne ke feel at that time gore ka nnete go hloka ngwana ke ntho nngwe e leng gore o tseba gore ke seemo se leng gore ka nako nngwe o ka filo e se fuka re a ne ba re ngwana wa reka o ne o tla ntšha tšhelete wa mo reka jwale ka borotho wa mmeya mo but then just because ngwana is just a gift go tswa ko modimong o tlisa ke modimo o tla ka nako a gage nna my husband a zanga a ba motho e leng gore o nlatlhela matsogo a kgahla batho ba bang ba lefase nna ba nsupportile ke include ka moka bogading ba ka mamazala wa ka ebile ga o ka fihla wa bolela taba gore trika ngwana eng nna tlo go omanya ga bohloko gore o botlo e fila ntho gore ka nnete mosadi mogolo a nya ke next ka ngotsi ya gage ba nsupportile a zanga ka kwa letšatši le one my husband a mpotsa gore mosadi wa ka wena ga o bele ngwana eng ke na le mengwage mentšhi ke na le wena so gona no eng bo ditori tše di kušang bohloko o nsupportile that man up until modimo yena ka nako wa gage a iponagatša a go araba up until modimo a iponagatša mo e leng gore le gona ke ile ka ntšha pina e reng seemo sa ka se ka se jule se le jwala morena o tla fetola o tla phumola dikeledi tsa ka o tla araba dithapelo tsa ka morena o tla fetola ya bele gore ka nnete seemo sa gago se ka se dule se le jwalo morena o tla se fetola a se fetola nna modimo o ile a mmakatša modimo o ile a ntlela ka ditsela tse dingwe di mmakatsang le nna ka ikhumana le nna ke le mosadi le nna ke le pregnant bjale ka basadi ba ka next door le thabo la gona la fitlha ka itlhabana tšatšing leo be ke sa nyaka le go robala mankoko gannyane ko reka di-test gannyane go reka di-test gore bona tšela bese tša mmaka ke di dirileng di mpotša nnete ke re letšatši ka letšatši monna e be ke testa ke nyaka go bona gore a ka nnete trika o sa le pregnant orawa di a go fora o tsere my husband a reng a re ko nna a re trika se ka phakiša o bolela man a ke re a re tsebe gore o tlo diragalang ka re bona ntho e dirileng ke modimo o e dirile ebile a ena go senyega ye ke mpho ya ka go tswa ko modimong that is why ke mmeditse ngwana ka kare ke tšhetsa batho ba modimo ke lesedi modimo bo mpha tšhetsa tšhanga tshwanetse do mbone tšhela mo se le maswiswini ka gare ga maswiswi ka moka seetša sa gago se tlo go bonagela seetša sa ka se tla dula sentlhage se rile ko go nna banna yo modimo ebile ke sa moleboga o ile a ndira gore ka nnete ke tshepe gore ga le gona dia mo dia tshetse ka ba se feng kapa se feng mankoko ka ba se se thata jwang kapa jwang ba re se a se kgonege mara if yena a le gona modimo a o tlo iponagatša ge wena o dumela ebile o mo kgopela o bolela le yena sa tle go trika wa tla go botsa trika o tse nna banna ke na ngwana trika ga a tloga mo ile o segiša ka wena o ile o bolela ba mankoko le se ka mmona le botsana jwale o nyaka ngwana sham wa tse sham mara modimo ka bane o mo bless ye motho a lefase o tla go bolaya wena motho a lefase o tla go kuisa botlhoko botsa modimo o gona menyaka ga ge e bulegile a gona mo e kwalang 24 hours ke le security la rena o dula re lebeletse
wa re nyaka wa re bitsa bolela le nna sephiri le lekunutu bolela le nna rola tsohle tse go nna tse di go tshwenyang tse di go imetseng bolela le nna mara ke ratsa re bolela le nna ka tsele jwang ka thapelo fela o dula matolong wa llela modimo wa gago yena o mo fe sebaka a kgone go dila le situation and o tlo e change sham ke ka re kgausi le go bolela ka malemi a Trika wa selela o na le bagwera ka baka la gore nna ga ke bona wena ke bona Mr M o boletse selo se sengwe sa gore se ka botsa bagotsi se ka botsa bomankoko taba tsa gago ka re bo di fafatsa bo di bolela kua pele mo ba yang di botse modimo o na le bagwera mogwera wa gago ke molekani wa gago Trika selala ke motho mongwe ga a fitlha go motho mongwe le mongwe ke mokgotsi wa gage yeah gobane o dula a sega nna ke kgone go kwata and ga ke motho wa go tlaruma yeah ke motho a imametseng mara ke rata motho mongwe le mongwe a tla mo gaufi le nna ke mokgotsi wa ka yeah mara first mokgotsi ke mo husband wa ka mokgotsi wa kwa mathomo ke husband wa ka yeah ye ke sharang ditaba di dintšhi le yena o bona cause ke a tšhaba mankoko go tlo bolela ditaba le lena yeah go sasa le tlo mmelela meno le ntlhanogele lena so o mo ke mokgotsi wa ka nna mokgotsi a kopana lena mokgotsi o kae go lokile go fedile nna mokgotsi ya ka bana besho ke monnaka hle bana le nkwe motse bana ke monnaka a ke le gane mara hey my husband o tla pele a ke dumela gore ka gare ga maemo o fetile mo go ona go tlhoka ngwana mengwaga ka gare ga lenyalo ga nke bele rona le bagwera ba e leng gore bolela go bona nke be re di tsebile gale gona jalo ba bangwe gona re tseba re nna re gana gore a wa Trigger wa ke gale a ena le bana ba babedi go ba bararo a re tsebe gore le wena o bo rapela modimo re mphele seya mankoko ka be le ditsebile cause tabe o ibotsang mogwera ka nnete e feletsa e sa tlhetse sa tla ga botse e ba le mathata so nna mogwera ka e bile o ke dulang gaufi le ena napile re lla ka moka le ena re aowa mosadi wa ka jetse ngwala matšatši modimo o tlo re šegofatša Trigger monno o mo tšere kae ka baka la gore re a tseba gore wena ba go tšere kae ba go iša studiong monno wena o mo tšere kae ke gift ke file ke modimo ka baka la gore re a tseba gore mmino wa gago be mo leng gone bjale o na le seabe sa se bapetseng monno banna nna ke a tseba gore Trigger a khwetse poledišano tša seyalemoya tša televišene tša eng o a ema sa nka ka bona thekgo e kaka mankoko baby monna wa ka a ke re Trigger sala ke motho a kereke na monna ka o tsena kereke wena re kopane kwa kerekeng kwa so le nna ka iponela lesogana ka ra mo kerekeng aowa mohlolo mongwe e tla ba motho o lena rena re tla tsamaišanang cause nna ke rata kereke mankoko I remember ga ke be ke gola ne ke tlo go botsa sephiri ke secretitse ha be ke gola be ke rapela ke re nna ntate modimo I wish na amfa monna a mfe monna a tsenang kereke a se ka mfa monna a tsubang kwae a se ka mfa monna go nwa jwala and modimo di phetagaditše modimo di phetagaditše mankoko nna modimo mfile monne leng gore o tsena kereke ha tsubi ha nwe jwala batho dadisa ke go tša kere dilo tše dingwe tše dilo santse di kgopele go modimo a o di nyaka ka fa go mo kgopelang o tshwanetse o mmotse seo se nyakang o se ka re modimo ke kgopela monna ka re o tla go fa monna a tla go bontšha gore ke monna ka lapeng laka o tlo go fa monna mara santse o bolele gore na ke nyaka o mo jwang and ka nnete a ka se go disappoint o go fa ena ola nna o ko mfile ena o ke mo kgopetseng o bona na pela re tswele pele ka leeto la gago ka Meriri Production ba go utulla o wantšha album ya gago ya mathomo gona bjale le tlhatla ka di-EP o fitlhile kae le bona ba nrekhodile di-album ja ba tse 5 tse e leng gore Trigger selala o ketime mafase a ka ntle le a ka gare bo Lesotho ke a tswa kae ba re o Botswana o Lesotho bo Swaziland ke a tswa ke tso boya mankoko ebile wa tsa ke le motlotlo ebile ke sa tšhabe ke sa boife gore Meriri Production e groomile Trigger Meriri Production ke mo ke leng go yona mo ke leng mamotlha because of Meriri Production batho ba modimo Meriri Production e kgone go nkenya studio gore ke record le pina ya ke e lle kae ko Thobela FM mankoko gape ka go fela be re galela re banna nna nka tiko ke bolela ka radio banna nna nka di kwa pina ke lla ka radio banna bona ke kgonne go lishwa ke le ke Thobela FM go na le event ke gospel festival ya Thobela FM ya ngwaga ka ngwaga ye leng gore mang kapa mang wa wisha
I'm sure le ga ba rapela batho ba bang bana ba modimo even le nna ke a rapela ke re modimo hawa e le yone e se ka mfeta gobane e attenda ke mashaba-shaba a batho ke mo rena re tsanang kereke re jaivang gona re kwa monate gona so Thobela FM ya mpha di-opportunity tša gore ke tle ke performe ke bontšhe bokgoni baka ke ile ka nnete ka hlanya kwa stageng ka re a ke re nna ke le kwa stageng vele modimo o no tla go nna napile ka hlanya ka dira tse ke sa di tsebeng o šoma ka wena gona mola sefaleng exactly o bona so ke nagana gore Meriri Production e kile e tšere karolo e kgolo e kgolo ya gore ba bonagatše nna Trika Selala o ke leng yena mamotlha ba kgone go ntse bang ka ntle ga mafase le ka gare ga South Africa ebile ke re modimo ka re nna le bona a ka re tlamaganya so ra ska bo folla ke selo re kgone go tšweletša leeto la rena re fitlhe mo ke sa tsebeng gore ke kae ba le nna ba nkgodiše go ya ka mo go sa feleng because a ke še gore ke gotse ke sa a ka tswe ke fitlha mo ke nyakang go fitlha gona ke sa gola ke sa ya gona no ke sa gagasa ke sa ba re go khasa ya ke re go butse ka re spedisi a llatlhela o nyoko wa mba Tshivenda ke re ka bona ba go se bona ape wa tswa go boletse taba engwe ntlhengwe go leng gore na le tshane ngwe lengwe leng gore ke ya mmino wa sedumedi ka nako ya gospel festival ya Thobela ba ntse ka go ipona ba le sefaleng ba bang ba tla re bo Trika ba tseba bo Mankoko ke ka fao ba tsenang nka gore botse se gore sa ga go le modimo gore modimo ba go fe a go bulele menyako ya go fitla go Thobela FM ba nna gane mo rapela thapelo e jwa Mankoko thapelo go bolela le modimo like o bona no so ga ke bolela so modimo go no tseba pelo aka gore pelo aka e nyaka eng pelo aka e bolela eng o bona and then if nako nna mo festivaleng yelo ba senke ba mpitse nka se feel gore hai gora gore modimo nna a go thapelo jaka a gona motho ke mo tseba Thobela FM ke le bona le mo le bo Mankoko bana ba modimo ke le bona le bolela ka kwa le bo kamera ga di studio ka kwa le bolela le dira na re le tsebe na re le bona le mamotlhabo ke a thomo dula le wena fase so le nna ke dimagotse ba go feta mo motlhomo le nna ka ya venda o nyako ya venda ba ga go tshware botse ba ntshware botse gore ka mo go bolelang ka gona hey batho ba ntšha ba ipsine ka gare ga manyalo batho ba ntšha ba ipsine le ba bogadi fela wena se fotse go se bolela ai se ntira gore ke go gore ai go a kgonagala ge e kgonagetse go Australia ba ga Selala le mo go ile ngore bogetse bile o theleditse gona bele ka kgonagala awa e tle kgonagala ngwane sho e se long se uisha o gopela modimo awa o tla iphethagaja o sia gago o bona o tla iphethagaja a re ne pre lebelela gore Trika Selala go ya pele o lebeletseng bophelong bja gago le bokamosong bja gago Mankoko nna se ka go boditse ka re ke nya gore ke fitlhe mafaseng a ka ntle ke santsane ke tsamaya go Africa o bona ke santsane ke tsamaya go Africa fela mafase so ke nya go ipona ke tshetse ke nya go bona ke le mosola mawatle ke nya go bona ke le bo UK ke nya go bona ke o bona ke nya go bona ke ile le nna o di ka gore re tseba ga botse gore dineletsana tša ka mogae o ka re ge le ile ka kwantle ba lamogela ga botse kudu go feta ka mogae o nagana gore se o se dirwa keng Mankoko and a o tsebe monate o mo wena ke le ka Lesotho Mankoko ke re maponisa dipounce ke ga dudutse ka mo left and right ke re tsamaya mo gare ba re ke kwa bose le nna ke fila gore ke fila gore ke nna go monate ka nnete ba re tshwara ga botse I think ba dira gore re kgone ba free re feel welcomed re ska feel as if ka re lahlegile kamogelo ya bona lerato la bona le ba re fang lona le feta la ka mo South Africa to be honest a ke sure a South Africa le rata but then kamogelo re tholang ka ntle yo ngwana mme a kenya go botsa maka o ka usha le gore awa ba nna le sa mpitsa be ke tleng ka mo o no phela o ile gore di show tsa ka mo re awa di shenka go wa Botswana ke bua ka Botswana kapa ke bua ka Lesotho kapa ke bua ka Swaziland wa bona cause treatment e ba re treatang ka yona the way tshware ya bona ba re tshwarang ka gona ba re amogela le wena o feela gore ke fitlhile gae ga ka lahlega a Trika o ipsina ka tše dintšhi ka gare ga industry o leng ka gare ga yona o ipsina ka tše dintšhi ka lapeng la gago e fela re tseba gore mo mminong go na le ditlhotlo tše dintšhi tša go fapafapana ke tša mohuta mang tše leng gore wena o lebana natso ke a ipsina mo mminong ka nnete ke a ipsina ka lapeng la ka mo mminong mo Mankoko like mmino ha ke re nna ke ja mmino ke phela ka mmino ene ye nngwe gape ke ratong go botsa batho gore mmino nna
wow ge moya wa ka o le fase Yeah. because a ke re motho a dula a le leveleng e one moya wa ka ga o le fase ke ona o kgonong lifta up o bona ke na le gore a ke le one ke opele le ngwana ka wa tseba gore a mama yaanong wa rasa mama ha o batho gore kopo theeletša dipopae Awi. mama wa tsamaya ka kwa kamoreng ya gago o opela ka kamoreng ya gago because nna ke dula ke opela TV ebile a ke sa e tseba le gore ke e lebelelaneng Yeah. nna ke rata music gago le mangoko and music ke feela gore le di-challenges tse re kopanang le tsona through music e mola ke nagana gore motlholo mongwe a se gore ke di-challenges tse e leng gore di tla go paleša gore o tumiše modimo Okay. ke di-challenges tsa go dira gore o be le maatla Di ka tla ka matlhakoreng ka moka di a go tiša ka baka la gore ba bantši re lebalela gore re mona postile ga kae o postile gore ke a Botswana ba ka ba mofa boka o postile gore ke a kae mokete e leng gore kwa mmušo bo mofa boka tša mohuta o tsona o di phaela ka thoko wa re modimo ke modimo modimo ke modimo mankoko ebile a re rate le gore re nne re di-posta le tse dingwe re a lebala le go posta ka re lebalela mašheleng re re o a ka ba dirile boka o sa tsebe gore re tsena kae mo o tsena kae motho mo mara a gone taba le gale batho ba betse gore ba tle ba bolele cause ga o ka se bolelwe o tlo ba ka mokgwa mongwe motho mo le mo wa bolelwa wa bona it's fine ga bana taba ke dibupuana tša modimo ga bana taba re ba rata ba le jwalo o gona go social media Trika Selala o gona go social media ka o fela ke re le TikTok e kenang bona re botse gore go hwetša bjang ka baka la gore nyaka go tseba gore go tloga mo Trika Selala ke kae mayang gona o tla ba o keteka eng o tla ba o keteka eng le bomang neng kae Mangugu baby e simple Trika Selala o no thepa fela TRICA wa re SELALA o ka ba o go Instagram o ka ba o go TikTok e ka ba o go Facebook e tla no go fitlhisa go Trika Selala wa bona teka moka tsone ka go di tseba ka yena le ga o nyaka music wa ka o no ya gona mo gore platform e nngwe le nngwe ya online e o tsebang gore o khumana music go yona o no ya wa no thepa Trika Selala di tla ka moka di theogile dipina di rile wena wa no kgetha gore na o nyaka e feng tšatši le o ka reng o tsoga wa hwetša moya wa gago le fase o ka o kare a o nyake go bolela le motho o nyako no dula ka mapaing ke koša efe ya Trika Selala e leng gore wa e opela ya go dira gore o be le mafolofolo ge o roma ba bangwe ba sa dumele o dirang mara nna ke tla ya yo ge o roma ba bangwe ba sa dumele tsa roma nna ke tla ya ka re nthume ke go sebeletse ntume ke go sebeletse tate ntumele le mafase o ruma nna ke tla ya ka ba romenne kosianga ka ba romenne morena bora makole ka ba romenne na e fela ke kgopela gore ba se ka nthoma modimo se ka nthoma ebile a se ka ntšea ke tla itliša modimo a se ka ntšea ke tla itliša ka baka la gore košo ya gago ke e rata ka mmelepelo le moya e fela modimo o tla o roma wa ya ke kua kgole gongwe sa dira selo e le ka baka la gore o nyaka gore o yo fetola maphelo a bana ba gago o tla go roma wa ya ka bookelong wa dula dikgwedi dingaka tša re dire dikaro ba se bone selo e le ka baka la gore a phethagatše morero wa gago ke e rata kodikošo e fela a se ka mpitša ke tla itliša ebile a se ka nthoma ke nagana gore thomo ya gago ke phethagatšang gona bjale ke a ileboga morena nna le wena a re feleletse tlhobanna ka koša ya gago ya felelo ye o e tlogelelang barati le bathegi ba gago go taba ya ka le Mankoko baby kanana ke yaya kanana ke yaya ko bua le mangeloyi kanana ke yaya ko bua le mangeloyi kanana ke yaya kanana o kanana ke yaya Mankoko a ga yo ke ena Trika Selala ke Mrs M di bo mia cheza ya ba tsogana ke kwa njelele bogadi bja gago ba attack ai ba le tšetšena makoti o kwa go njelele ke ipsene go ba le wena go tsaba ka le Mankoko baby tle nko botša batho ba go Venda ka moka gore Limpopo le ka moka Gauteng province Mpumalanga le dinaga mabapi gore ke ba subscribe go YouTube ya Thobela FM
ere ke thoma ka bavenda ne Yeah. ndi ambe Tshivenda ga bambe Tshivenda ngwana bavenda ba hashu Yeah. ndi go humbela ba subscribe kha Thobela FM YouTube ya Thobela FM ba wani zwone trika ba kho zwiamba nasi na Manguku baby Ai man ba do bona zwinchi zwihulu na support ya butiketso ya bo ri takalela futhi ri doda ba songo hukuma nepho ibe ya duba na duba nga tshifhinga tshote ndi ba funa zwone ke sa le ba le mapedi a gešo bathong a re yeng ka moka re yeng Thobela FM banna re subscribe ha wa banna na gape nna a le sa subscribe a wa nna gape a wa nna ba ka se go bone bile ba ka se be tuduletseng le nna awa nalabo bakhulumayo futhi siyabacela bakithi abantu bakithi subscribang Thobela FM YouTube kuningi nizohlangana nazo lapho umiyacheza ndorebo sangamande sangwana miyangathi nane ndolivuwa Manguku uzodifa wana beyiwe ke a leboga lona modimo beno wena ke ena Triggers Lala ke ka mogoleng gore re gantšha ka malema ileng gore a bolelwa bona lefase le ke la ga borena re gantšheng ka lona Afrika borwa ke a rena ka moka taba yaka le Manguku baby re ipsinne le Triggers Lala wena tswela pele subscribe bjalo ka ga šetša boletše ke timela bona go SABC Plus go sena app ya gona e download gona bjalo gona o ipsina ka dikarolo ka moka tša taba yaka le Manguku baby go fitlhela re kopana gape la botlhanong le le latelang tata